Sila suruh malabik ke nanya atau malabik ke yang kewi hari amaseri pun Allah Ta'ala. Coba kita lihat si agamua egan atau nasalai asal lengenna pas salah sarosi ₹10. Si agamua egan atau nasakar tepena pas salah warak siliter minakatai. Bahkan berapa banyak orang yang kita temukan dena sewa ada bali bolana, dena sewa ada sila surenna gara-gara tanah sijak kami bawang. Maka dah memang Nabi tak ya Roma tu jumlahna selenge pede ilau aswewe pede imega. Akan tetapi kualitas pada saat itu laksana busah di tengah ombak betongan na aga pada milau na busewe na tapu bombang. Tasi semina tapu bomba si kotoi tak bare-bare. Sila suruh melebihkan hanya atau melebih ke yang kewe riamaseri pun Allah Ta'ala. Kenapa? Nasabak mega muatau mak gurui wiselenge, mega muatau tulip pelajari dan mendalami yang namanya Islam. Akan tetapi isapani tau manini. Angkana angka sewawatu pangulut Ali bin Abi Thalib. Lawi joka-joka nasapa ipacaramay. Tungke engka masigi na lolongan na tanaywi pacaramay maka daman aqamaddin wa man fasadaha agar waddi tatongi agamay agatoro waddi solangi agamay siaga ega na pacarama dega gamulle baliwi maka daiwi pangulut Ali bin Abi Thalib pacara mabansa na yewe maca bawa mi ustaz maca bawa mi mapalatu pacara mabawa mi tanya ustaz pacara mabansa na mana mi ya yewe gangkan na angkaset di onrang na lolonga pangulut Ali bin Abi Thalib niga korori lalenna pangulut Hasan al-Basri itanaiwi man aqamaddin agar rawat ditatongi agamay mapi bali wi pangulut Hasan al-Basri al-wara yamitu wad ditatongi agamewe yanaritu sifat manini sifat hati-hati sikap waspada magi mega tau maca pak nekiadena manini coba kita perhatikan ya roli seri penjarai salam menemua tapi dena manini apa benenge manini mana ngirupa tawe makali tutu mana ngirupa tawe kira-kira dena nasilada polisi we mapalau deto naga galisa na penjara magi pale dena manini apakah mereka tidak berpendidikan ia mau matan resikola na korupsi sila suruh malabih ke nanya atau malabih ke yang keri maseri pong Allah Ta'ala aja na namun to namatan ripakitata pada idi nah coba kita lihat iya na joka ko pasarapeng na melok malilase tasyaga laseta 10 siliter makutana siaga alin na laseta talle makutana na nandremoy na coba yolo yero halala manasapa haram manas satu persoalannya rilalenna agamata angka istilah syubhat magero syubhat malewe muaki tu makuli syubhat jatuh pada kedudukan haram jadi para luki manini iya napura na coba lasena tawe ay makaci lete si makutana si siaga 10 sabu makaci si lece si narapi capak napasae masoni madeni bangsa na yede manini maka daiwi guru tak tahu manini natanaiwi pak balu siaga alina 10 siliter alini wajani 10 siliter na pari kompe ni aro laseta pak balu yena rota coba maka daki magani ko makaci dena macen makaci to macen to andre ni ha anu tak ya tu pura yalli apa ya roon na icoba weriolo dena pa na iwajatan dena manasanut tatu wadding ijaji marannu tu pa balu kasi apa ang kamu akilepa makutana sisan na dena jaji yalli ya mo gili masagyempa tapana
Sila suruh lebih kenanya teman-teman lebih ke yang kiri maseri fong Allah Ta'ala. Magedena manini. Makanya orang-orang Yahudi punya prinsip maka de benenge selenge melo yera salaiwi agama na kira-kira kalaman na mate. Nama matengi selenge na rekoyopi isalaiwi agama na. Negyaga pale tarotoni salek KTP na yako ampekedo na tanyato saleng. Pekogi batena kita diserang dengan invasi pemikiran. Carana melalui passion, melalui pakaian. Taita ni Pak makokwewe yaro na rekotojok kapasae yaro pakaian na tawe pede ilaw asoy pede mabecu sih. Ang kasi malop-lop pakaian na waju tarusan. Yaro ita tomatuat tamakunrero sila surat tamakunre renu pa idi mite malampe wajun na gangka kacikacin na gangka ajena. Sisan na jok kay Allah sa pilalo sigang kapupan na. Ritang nga inatomado sa de na rita inawanaway. Namo ustase masolato. Sila suruh lebih kananya teman-teman lebih ke yang kiri maseri fong Allah Ta'ala. Makanya makadaiwi Pangulut Hasan Al-Basri iya mituwad ditatongi agama iwi ya nari tutau manini. Apa benenge manini tawe makalitutu tawe pa kira-kira de gaga tau si baci-baci ko kamputa. De gaga tau de na sewa ada. Magay maparengarangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'radul a'malu bani adama kulla yaumasnaini wa khamisin. Ilaporo itu amalakna anak epona Adam tungke asona aseneng si bawa asona kamisi. Watwero makadaini puang Allah Ta'ala. Ay maleka turun nononno norilebo na tanaywe. Mupadapungyan nga amalakna anak epona Adam. Aga nakaturungan na maleka ewe padapungi amalae na pendre imelo na lapor oriolo na po ang Allah Ta'ala. Wa yukabalullahu liman yasha. Aga natarima ni po ang Allah Ta'ala amala iya na fueloe. Maka de po ang Allah Ta'ala tega ni maleka alamanan ni may. Watwero maka de maleka ang kamanan ni puang. Maka de po ang Allah Ta'ala taro yolo. Utrukuha hazaini salainga ka amala na yedwe tau maka de magi puang hatta yasta'iuha ye pamatu mupendre ka amala na yedwe tau narekose wai ada padan na rupa tau jadi nareko ang kamu patau si bacci de na sewa ada masila sura mak balibola masih kampung namutoni masampaja tahajud wenni masampaja duha asoso. Namutoni mapuasa asene kamisi mak beraja mak tungke watu. Mohon maaf. Yu'alliku bainas sama'i wal ar. Yaro apalan naro. Tak gatungi ripalawangan na langi esi bawa tanay. Sila suruh malabik ka na niya. Tumatong malabik ka yang keweh riya maseri fong Allah Ta'ala. Jadi aja na ipandangenteng. Persoala becu mo tu bawang. Akan tetapi efeknya terlalu besar. Yu'alliku bainas sama wal ar. Amalak namatu tak gatungi ripal lawangenna. Langi esi bawa tanay. Hatta yasta'iuhana sepuang Allah Ta'ala. Sewa pi adamu palatukan nga may amalak na yatu tawe. Sila suruh malabika na niya. Tumato malabika yang keweh riya maseri puang Allah Ta'ala. Narimakwan na naro. Melalui majelis ilmu ini. Paralu ipaham madece makadewe ternyata mauni siaga pacarama pura yang kalinga icoba mamalakeng iyaro pacaramero pat disengan na pacaramero akan tetapi narekode nan nini tawe pak dena kalitutu kira-kira iya matu mancajilaleng akka solangeng maka dewi andre gurutta ajak muah mucapa ide cecede nasaba wedding ngijaji yaitu DCCDE mancaji pamasih riasori mundrin na pong Allah Ta'ala. Nekia ajak muah mucapa ija CDE na sabak wedding ijaji dosa belewe silapa ada beleta wedding ijaji narutungi amalata 10 tahun na.
Sila suruh malabika na niya tumatong malabika yang keri maseri pong Allah Ta'ala. Narampeset di riwayat. Maka dayaro pale iblis. Narekomelo ni malapa tawe Idul Fitri. Riwan ni alaparan na takabere ni tusalangi. Pada saat itu terriwi mak batalangi alena iblis. Iblis berteriak histeris menangis pada saat itu. Makutana ifrit. Ponggawa, magi muteri. Maka de iblis. Iya si mata patarika. 10 set diulang. Maka reso ki melo tiwi madosa umakna Muhammad. Nekia ternyata dosa na napacingi nasabak pangkau kesiula bawang rilalan na ulan ramalang. Maka de ifrit ponggawa. Nareko yemi tu bawang mi tau. Munawanawai mako kwewe melotosi ka lolo i amalakna pacapuri amalak siulan na rilalan na ulan ramalang nasabak pangkau keseso mi bawa. Maka da iblis pekogi caramu na angkan itu siap bu mapuasa aso na ulan ramala siap bu ni mata raweang iwanin na baka mata haju bahkan aso na mangaji topi mak baca akurat topi pekogi caramu mulai rutu manang yaro nasabak seso mi bawang. Maka da ifrit magampa muatu punggawa ita ni matu na rekos soal perengi mega matu mapangewang mangkaga si pekka masila sureng baka dena sewa ada mak bali bola gara-gara sujadang. Magi na sujadang mak beta-betang mala onroko masigi melok malapet tawe. Itai matu mega matu tau dena sewa ada malak sipu bene pasalang aga melok malapet tawe sibu to si bene na mak balanca mebu bepah. Gangkan na melau balanca pakai bu bepah tepui bepai yamana romangu etawana lakaina yaro makasingi ipa di palese mana itai matu nareko pure malepe tau siaga egana tau dena talinga yamo nareko ramalangi mangaribi penno masigi emelo buka tapi itai gare pura malepe tau mubila jarin itu salengit tama mak berejama. Hanya karena pangkau kaseso mimelo narutungi ero ifrit iblis agata amalat siulat tarilalan na ulan ramalang narima kwanda naro aga miwat ditatongi ero amalae tiwi matugengkeng agamaiwe de gagaleng sangadin nasipa annini sila sero malabika dan niya tumatong malabika yang keweh riamaseri pong Allah Ta'ala. Makanya seorang sufi besar Ibrahim bin Adam dena paja tuda canunun nawanawai totona engkana sahabat makutana ya Ibrahim engkau adalah sufi yang besar nareko iko melo dua puang Allah Ta'ala samanna matanda puang Allah Ta'ala dena tarime pak dua ngemu bahkan menurut riwayat Ibrahim mampu mendengar percakapan para malaikat tapi magi palik nama sara pangulutan Nabi Ibrahim itanaiwi ko sahabai aga tiwi ki masara maka dewi panguluta Ibrahim bin Adam iya tu tiwi kak masara apa sewa-sewa yang pertama iya tiwi kak masara yaro Nabi Adam pura ni mak janci riolona puang Allah Ta'ala maka de yaro anak apoku romatu dua mi ajok kangenna narekotannya suruga pasti neraka. Ya rotuli upikiri kiro maka ada saya ini termasuk golongan yang mana? Apakah saya masuk surga atau masuk neraka? Ya ronasa panguluta Ibrahim bin Adam. Yang kedua tuli upikiriki ya ronya wewe namuka engkana itarori alamul arwah. Beberapa riwayat mengatakan 500.000 tahun. Riwayat lain mengatakan 300.000 tahun. Nekia bahkan ada yang mengatakan wallahu a'lam maka da masebbu tong akoro itaro tawe na inapa ipatalemba ta sediri lala peremanan na indona apa yaro as-salat taidi pak pole komana kitu alamul arwah
Ya rawattu tari alamul arwah kita tidak memiliki keinginan sama sekali kecuali hanya satu, tawajjaha ila Allah, melok mi bawa tulim mitai rupanna puang Allah Ta'ala. Ya rawattu tari alamul arwah de gaga mata ipun naiwi ne kia makita ki, de gaga daculi ipun naiwi ne kia marengkalinga ki, de gaga timu ipun nene ke wadiki mak bicara. Terbukti makutanai puang Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, pura musabina gama kada iya puat tonga-tongamu aga nape bali nyawewe watwero bala syahidana mancaji tandrai watwero de gaga daculi ne kia marengkalinga ki, de gaga timu ne kia mak bicara ki. Magi palik tawe kolino pak, iwerengi mata na kia mega tau de nakita, iwerengi daculin ya kia magi de na rengkalinga, na sabak matan na daculin na timun na bahkan atin na saman na melo itutu poleh ri akas singan na wanwalino. Sila suruh malabih ka nanya tumato malabih kaya ang kewe ri amaseri fuang Allah Ta'ala. Maka de pangulukta Ibrahim bin Adam ya rotiwi karo masara maka de napatalemba ka puang Allah Ta'ala rilala babuana indokku na inapa na tantua ka papetoto majama de ceku ako niro itantua maka de iko matu makoye capa acapuramwe iko matu mapakoye waselemu angka koko de cenge husnul khotimah. Yare gasuul khotimah, saya masih bingung saya berada di golongan yang mana. Yaro tiwi kak roman nawa-nawa. Kira-kira yaro idi pak rilalan na ye onrongi kamu aga nengka inawanawai. Maka da yaro idi na capuri ki gamatu dece yare gajah. Ibu-ibu ang kamu aga nengka ipikiriki. Maka da yaro idi ako ki gamatu suruga yare ganaraka. Sila suruh malabih ka nanya tumato malabih kaya ang kewe hari amaseri puang Allah Ta'ala. Jajiro set di pandrita maraja de napaja pikiriki padahal onro supinna onro pacinganna bahkan mampu mendengarkan percakapan para malaikat tapi de panapajan nawanawai alena maka de tega kak je matu nataru puang Allah Ta'ala. Sementara kita de panajalas maka da suruh gamuaga narakamuaga amalak tak lagi mapetu-petu sampai jata lagi telak-telak nekia magi palik samanna denang kato mapikiri maka da tega ki tu matu magamu matu amate ngetah na capuri muaga dece yari ganaja gangkanna apa yang terjadi megari pallawang ngetak tulina tuntu ipas salek kamatiangi lalek kamatiangi magai nasang yako ipahan nilalag kamatiange namo deto masom peripuang Allah Ta'ala waditoy na capuri ki deceng. Mohon maaf dengan sangat siaga egana sila surat na tuntu irya senge pak disengeng agama bahkan nak gurui wirya senge tareka akan tetapi apa yang terjadi mak bicara tareka pupu benih mapamulai mangaribi nak bicara puang Allah Ta'ala letuk masam paja subuh tawe neke iya masih poleng capu kopi pupu tole bangi pak beraja mak subuh soro manangi matinro padahal puang Allah Ta'ala na carita sila suruh malabih ka nanya tumato malabih ka yang kewe riamaseri puang Allah Ta'ala magay iya wadinge tiwi kina capuri dece de gagaling pamasena puang Allah Ta'ala sempajange lalepam mase puasa eweh lalepam mase ape de cetak lauri pada tarupa tau lalepam mase magetosi pale tauwe melok na capuri deceng yemi rosi mata nurusu na palak tandra amate ngenge gangkanna dena na melok pegau ipaka siwiange apa makadaiwi nareko na capuri kak deceng insya Allah musti suruga tawaku. Mohon maaf dengan sangat namun itu ya palak tandra na amate ngenge namun itu ipahal lalak kamatiange narekode gaga pamasena po ngala Ta'ala musti yang lupai riwat tu melo tak mate sila suruh malabih ka nanya tumato malabih ka yang kewe riamaseri po ngala Ta'ala
Yang terakhir melu apalatu kalauri di mana. Maka daiwi tu to macata. Telu namu para kai ngekak. Ya ko melu ko salama lino salama akhirat. Yang pertama, para kaiwi urusan akhiratmu. Insya Allah na para kai ngakapuang Allah Ta'ala urusan akhirat na niya linom. Betungan na aga. Pak diolomoy yolo jama-jamang akhiratmu nanginapa mo jama-jamang linomo. Insya Allah na para kay ngakipuang Allah Ta'ala tu persoalan lino. Persoalan dali. Jancin na puang Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nigi tau si mata pikiri ki puang Allah Ta'ala. Nigi tau si mata maringgarari puang Allah Ta'ala. Si mata metauri puang Allah Ta'ala. Magi yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Majapunna ipake daleki dari arah yang tidak disangka-sangka. Urusanna dena silade murusui puang Allah Ta'ala merengi laleng. Dalekna dena silade mapalau. Makanya Imam Malik berpendapat ya senge dalek pak narekometau mogi ko puang Allah Ta'ala musti nati wireki maleka itu dalek ta. Magai yaro maleka ero dena mungkis salabage dalek nareko elei. Apa de pagaga malaikat korupsi. Magi pale. Mega tau iya nak kita orang narekode nak kedo de nak palau de igaga dalekna. Perlu ipaham made cepa. Maka de itu to pandritata toto emitu sapa saba tanya saba papole toto. Betuanganna dalle toto pura napatan tu pengalatana. Sabak na mitumatu malaylay ng palawnya merupakan salah satu sebab apalaw muki dekto na marigaga to mapalaw nekia paralu ipahang dekto wadiki ipajinay aleta palaw maka damagay na sabak siagamo egana tau tati wali pusa na mabingku ko galunna bangi pa berejama loroy ang kamu pikoro kasi sibuk. Sila suruh malabika na niya tumatong malabika yang keri maseri puang Allah Ta'ala. Apa lau moki apa yaro wadingi mancaji saba. Nekia para lu tapahang makadaiwi Imam Mali. De namung kisalabage tu malaika eri tujun na papedale. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yako ang kamo ko si matametau ko puang Allah Ta'ala. Insya Allah nawerek ko puang Allah Ta'ala dalemu. De mu mate nareko de nasokku dalemu purewe na janciak ko puang Allah Ta'ala. Sila suruh malabika na niya tumatong malabika yang keri maseri puang Allah Ta'ala. Ini pula lah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanatil akhiratu hamma qad ja'alallahu fi qalbihi gina. Nigi tau si mata akhirat nak katai akhirat nan niakeng qad ja'alallahu fi qalbihi gina maka dewi nabita ipancajingan i asogira rilaleng atinna. Wajah ma'asyamla ipat depungyan ni cinana. Magi na mega to masusapa apa mega lade cinana. Magi na to mega masara mega lade na cinai. Keinginan itu muncul ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad. Watunna ipatama nyawewe ko watakalewe pada saat itulah Allah memberikan keinginan pada manusia. Hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya. Maka dewi puang Allah Ta'ala ipatamay ka ko tu cicin na nafsuri lalawa takkalemu iko rupatawi aga yaro nasabak makunray minan nisa wal banin nasabak anak-anak. Yaro anana epa ternyata cinna nafsu to betuangan na aga almalu wal banina zinatul hayati dunya waramparangge anana belo-belo linomanam itu. Persoalannya kemudian pak mega tau jajiang anak-anak makukwewe sama natanya anak na jajiang aga palik puan na jajiang.
Sila suruh malabika na niya tumatumalabi yang keri maseri po ang Allah Ta'ala. Wal kanatiril mukantarati minaz zahabi wal fidda. Waramparangge, ulawange, olok-koloe, wal an'ami, olok-koloe. Jadi yaro cinna nafsu manam itu pak. Baka siaga egana tau. Kalaman na de na sikola anak na. Yak kumapot tumuy. Tadampo nga ka deto gaga ko kampota eh. Kalaman na de na kamaja pasikola na anak na. Yak ko ang kamoy makdante lupo. Ibu tadampo nga ka aja na yolo rante ta foto ta. Anak ta yolo tapas sikola. Magay. Apa cek dito lasa ya tu narikode na sikola anak eh. Cek dito lasa. Magi wakada cek di lasa na sabak ya tu anak ede na isa pasilengi tegi amure na tegi tomatuan na. Narikode gaga pa disengan na anak ede na isa pasilengi tegi sila suran na tegi kanan na tegi balin na. Sila suruh melebih kanan niya tumalabik yang keri maseri po ang Allah Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi, ia mo mega anak-anak parenta tumatuan na. Apalagi na rekopura ni botti na berhasil, na'udzubillah min zalik mega na malupay tumatuan na. Narekobene na maparalu, alyanga waju bapak na. Nalyangi ko pasarap po waju tase di juta. Sisan na indok na maparalu alyanga waju na. Nalyangi waju cakar. Yemiro bakase nalyangi. Malase benena napendre ko rumah sakit ang kamua BPJS. Napendre ko puskesmas. Sisan na emak na malasa aga nase. Alabawan no dosa rakaja. Sila suruh malabika dan niya tumalabika yang keri maseri po ang Allah Ta'ala. Makanya ternyata anak-anak itu belo-belo linomanam mi pacoba linomanam mi. Zalika mata'ul hayati dunia. Keinginan-keinginan yang dimiliki, hati-hati mesti kita kontrol. Paralu ya toro deto wadi makada ipatade mana apa de tu naule maningka rupa tawe na rekode gaga cinnana. Akan tetapi aja lalo melo na toro ki cinna hawa nafsu na sabak de tu na yulle lolongan ngicanin na agamai. De na yulle lolongan ngicanin na pakasiwiange. Sila suruh malabikan dan niya tumalabika yang keri maseri po ang Allah Ta'ala. Narimakuan na narito, mapasangi andre gurutta. Paralu mo pasilaingi pegewe yasangi lino, pegewe keinginan, pegewe yasangi agama. Akkale barakan na rilala uwatakkale na rupa tawe. Yaitu ulutta tu onron na yasangi keinginan. Nigi tau monro ri ulun na. Hancur i akhiratna. Nekia ya senge agama ako'y baro-baro tak monro pa. Maka daywi patasawufu nigi tau nonno ri baro-barona hancur ilinona. Keinginan adalah keinginan. Barang siapa yang ingin mencampur adukkan antara keinginan dengan agama, muncullah pendapat. Yako si campur ni cinnata si bawa agama mompo ni riasenge pendapat nareko mompo riasenge pendapat musti mapangewangi tawe magay tungke lay pendapatna aro ko televisi pak tu lima pengewan mani tawe maka daki magi ro na pengewa dega na pahang matandre mana sikolana ya ropa. Maka daki madodo kapadi sengang agamana na pala tafsir na pala hadis tapi magi pala na pangewamwa padahal manessa na iya tau mapangewange tau mangkagae tau malotenge tak dampeng ka musti neraka unronna. Sila suruh melebihkan dan niya tumalabik yang keri maseri po ang Allah Ta'ala magay karena mereka masih ingin mencampur adukkan antara keinginan dengan agama. Maka itu patasawufu al-islamu wasatan sikas-sikasin na yatu salengih lalo tengah. Bajah sengadi ang kapapetotomu masumi tatajang akatan ni ko paseng tapi ko kajatua muposi pai anu de na engkana de malilu ko si pakainga ko rebba ko si patokko ko iko na tutaw ibilang to mapejapu tonga-tonga
Baja sanga dia angka pape totomu masumi tatajak. Dua namu rupa ngeka. Rupaiwi lopimu, rupaiwi pak bisena. Iko na tu tau salama lino nan niya akhirat. Sila suruh malabika nan niya tomato malabika yang keri maseri fong Allah Ta'ala. Magi pak mega tau mako kwewe tuwo rilebo na yewe lino de na isar rupaiwi pega lopinna, pega tonangan na, pega pak bisena. Gangkan na apa yang terjadi dena na pasilengi pegi apunan na alena, pegi apunan na tawe halala halulu na lulu manam manibawang. Sila suruh malabikan na niya tumato malabika yang keri maseri fong Allah Ta'ala narimakwan na narito. Para luki mapaham makaday tutoriolota tanya tu asogir pada TV ki masanang. Tanya tu acara cak papesan na TV ki masagena. Tanya tu abbatir pada TV ki salewangang. Asan nangange asalewangange tagattungi ribate tak betul timpa lajapitul lapina fong Allah Ta'ala namukang kata pacicalampuy parenggarata rifong Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisal gina ang kastaratil mala walakinnal gina ginan nafs. Tanya tu asogireng nasaba amegangan nawaramparang nasaba ya sengetu nyameng aku mipakitan na taulainya monro. Ya senge asogireng aku mipakitan na taulainya monro. Magay mega mo tau sogi mega waramparan na pak tapi denang kanamasan na pinadinna. Walakin nalgina-ginan nafs maka dewi nabita asogirat tongat-tongang ngewe ya naritu asogireng inin nawa pekogi ilolongang asogireng inin nawewe ajak tapas sarangi dua sewa-sewa asa barakeng si bawa aturu riparentana fong Allah Ta'ala.